Hello, salut, honneur. My name is Marie Fouché. Today's book on Marika's bookshelf is based on My Five Senses by Aliki, published in 1962. A child discovers the world around him through his five senses: sight, smell, taste, hearing, and touch. Cinq sens mwen yo. Écrit par Marika Roumain, illustrated by Margaret Victor in 1990. Cinq sens mwen yo. Mwen ka wè, mwen wè ak jem. Mwen ka tande, mwen tande ak zorey mwen. Mwen ka pran odeur, mwen ka pran odeur ak nem. Mwen ka manje, mwen pran goût manje ak lang mwen. Mwen ka manyen, mwen manyen ak dwet mwen yo. Mwen fè tout bagay sa yo ak sens mwen yo. Mwen gen 5 sens. Le mwen wè soleil la, osnon zwazo, osnon tisem, mwen sevi ak jem, mwen wè. Le m'tande yon tambou kap bat, osnon yon sirène pompier, osnon la pluie kap tombe, mwen sevi ak zorey mwen. Le mwen pran odeur poud ti bébé, osnon boapen, osnon bonbon kap kuit lan fou, map servi ak nem. Le m'bwe let mwen ak le mwen manjem, mwen pran gouyo ak lang mwen. Le manyen yon ti chat, osnon yon balon, osnon dlo la pluie, map senti yo ak dwet mwen. Gen de lè mwen servi ak tout sens mwen yo en même temps. Gen de lè mwen servi ak yon seul ase. Gen de lè m'fè yon ti jouet pou pont kom. Le map gade la lune ak zétoile, map servi ak yon seul sens. M'eseye devine ak combien sens map servi nan moment sa. Le map ri, map joué ak ti chem lan, mwen servi ak 4 sens. Le map ri et map joué ak ti chem lan, mwen servi ak tout 4 sens sa yo. Mwen wè, mwen tande, mwen pran odeur, et mwen manyen. Le map frappe boule, mwen ate, mwen wè, mwen manyen, mwen tande. Yon de lè m'servi plus ak yon sens pase yon lot. Mais chaque sens yo important pour aider me jouer tout ça qui gagne dans la vie. Mwen jouir la vie, l'homme qu'attendait. Mwen ka pran odeur. Mwen ka manger. L'homme ka manyen. Ouais, tande, goûter, senti, manyen. Quel que soit côté malé, quel que soit ça m'a fait, chaque minute lan yon journée, sens mwen yo ak travail. Yo permet mwen vivre. Apprendre 5 sens important. Sa ou pense de histoire ça? Mwen souhaite ou t'apprécier li. Retourner yon lot pour yon lot histoire. Na ouais.